lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC yaxa twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Who was the deputy minister at that stage who you understood to have pressurized General Sibiya? Mr. Castle. Ntshamo Madlanga u twa hi laha xandla xa holobye maphorisa Castle Matale a sindzisa kona leswaku Musa Khawula a khomiwa. Varhangeri wa DA a ti humesa ka mphikizano wa vurhangeri bya vandla. Paka ina thlela hlangana kan'we ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 kasi ya haxa le ka channel ya mahungu ya SABC Lehaye eka vahaxi bya DTT. Riperile. Murhangeri wa Democratic Alliance John Steenhuisen u ri a nge yi mahlweni no rhangela vandla loko nkarhi wa yena wu fika loko nkarhi wa yena wa sweswi wu fika emakumu. Steenhuisen u endle xitiviso lexi enhlengetanini ya mahungu eka vona eDurban. U ri ya ndzima i boxile ka varhangeri bya vandla ra DA. Endzhaku ka marhengu mambirhi, John Steenhuisen wa tshika ntirho tanihi murhangeri wa DA. U khense vaseketeri na swirho swa vandla mayelana na nseketelo a nga wu kuma hi nkarhi lowu a ri murhangeri wa vandla. U tivisa leswi endzhaku ka swisolo leswi nga va kona mayelana no tirhisa khadi ra vandla eka swilaveko swa yena n'winyi. Hambiswiritano u vuye a basisiwa endzhaku ka vulavisisi endzeni ka vandla. Ku tshika ntirho ka Dr. Tian George tanihi holobye wa swihlahla lembe leri nga hundza ku vuriwa loko ku ri swona leswi nga vanga mpfilumpfilu endzeni ka vandla. Dr. George u hehli Steenhuisen hi swisolo swo tala leswi katsaka mafambiselo yo biha swa timali. Steenhuisen u vone leswaku ku rhangela vandla no tirha tanihi holobye wa vurimi swa n'wi tikela. I now have another mission, and it is urgent. For the rest of this term of office, I will focus all of my time and energy as Minister of Agriculture on defeating the most devastating foot and mouth disease outbreak our country has ever seen, and to pursue the mass vaccination to ensure that this is the last mass outbreak of FMD that our country ever sees. Steenhuisen u ri u ta seketela murhangeri loyi a nga ta teka matumu lembe leri taka. I have loved leading the DA, which is why today I let it go with a smile on my face and triumphant peace in my heart. Nhlengeletano ya DA yo hlawula vurhangeri yi ta va kona hi n'hweti ya Dzivamisoko. Ntshamo Madlanga u twe laha xandla xa holobye maphorisa a nga veka maphorisa ehenhla ka ntshikelelo ha kona leswaku va khoma mutsari wa mabulu Musa Khawula. Mboni ya le xihundleni Witness F u konanisiwe hi ti-WhatsApp telefonini ya yena mayelana no khoma ka Khawula. Mboni yi byele ntshamo ku xandla xa holobye wa kona i Castle Matale. Commissioner Madlanga yi twe hi laha xandla xa holobye wa maphorisa Castle Matale ku hehliwaka leswaku u veke ntshikelelo ha kona eka xandla xa commissioner wa maphorisa loyi a nga yimisiwa entirhweni Lieutenant General Shadrack Sibiya ku khoma Musa Khawula endzhaku ka swivilelo swa ku tlula timfanelo ta ndzhuti wa munhu leti nga mangariwa hi matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula na n'wamabindzu Zenxumalo. Your evidence was that it was reported to you by General Sibiya that he had been pressurized by the deputy minister to do this. That's correct. And who was the deputy minister at that stage who you understood to have pressurized General Sibiya? Mr. Castle Matale. Commission yi tlhela yi twa leswaku Mboni F u khome munhu loyi hi siku ra yona ro wisa loko a ri ku fambeni xikanyakanya ni ku va a nghenise xiyenge xin'wana ku hlasela mutsari wa le ka internet loyi a nga ri na khombo. You had a Hawks officer, you had the Gauteng tracking team. What risk or danger did Mr. Khawula pose? Why did you need all these people to effect an arrest? Thank you, commissioners. According to me, because I've communicated prior to Brigadier Ramama that I don't have
manpower or crew at that time. So I assume that he phoned the tracking team because the tracking team was user-friendly to him. Because most of the cases he was using the tracking team. Ku burisana eka WhatsApp leswi paluxeke leswaku Mboni F yi rhumele papila ro khoma khawula eka Vusmus Cat Matlala leswi kombaka ku va swilo swi nga fambisiwi kahle. If you were giving him this document to effect an arrest, you were basically asking him to do something that's not authorized by the warrant, and therefore that is unlawful. Samoya emahlweni. Khale ka murhangeri wa vachuchisi eKwaZulu-Natal u byele ntshamo wa Nkabinde leswaku u lo sindzisiwa ku tshika ntirho hi 2021. Advocate Moiponi Nuku u davile ku lavisisa khale ka nhloko ya Hawks exifundzeninkulu lexiya Johan Boysen na xiyenge xa yena xa Ketomena. Khale ka nhloko ya vuchuchisi eKwaZulu-Natal Advocate Moiponi Nuku a ri loko a tsundzuka masiku ya ku hetelela eka NPA hi nkarhi lo a nyika vumbhoni eka ntshamo wa NPA. U byele ntshamo ku a lumbetiwa hikuva a lo byeleteriwa ku landzelerisa nandzu ehenhleni ka Major General Johan Boysen na swirho swa xiyenge xa Ketomena. Advocate Batohi was establishing a commission the same way as she has done with Advocate Chauke against me. That's when I felt I don't have the emotional strength for all of this, and I resigned. That's why I'm saying I was pushed to resign. Because I didn't understand how else must I explain this. Now I felt now I must be humiliated for this. Like, I couldn't take it anymore, Chair. I didn't want to resign, but I had to resign. Advocate Nuku u tlhela byela ntshamo ku va nhloko ya NPA ya nkarhi lowu Shamila Batohi a swi leswi henhla swa vukungundzwana ehenhleni ka Boysen na xiyenge xa Ketomena swi endle leswaku ku nga vi na vululami eka mindyangu ya lava nga dlawa. The issue here was that the police created an impression at every scene of murder that the deceased people were posing some danger at them, and they are alleged to have planted firearms, which according to ballistic reports, most of them were not functional or did not match the cartridges that were found on the scene. And in all those instances, none of them got any scratch from any bullet. Even their vehicles, none of them got shot at to show that indeed the deceased were shooting at them. Loko a vutisiwa hi ta ku va nhloko ya NPA yi ringeta ku fambisa milandzu leyi nga handle ka xifundza lexi nga riki ehansi ka yena ku fana eka nandzu wa nhloko ya NPA eJoni Andrew Chauke yo va a nghenile eka timhaka ta le KwaZulu-Natal, Advocate Nuku u ri a nga vonanga xo biha hi matirhelo lamaya. My understanding is that as the head of the organization, the NPA as a whole, the NDPP may, delegate or give ad hoc duties to any DPP to go do matters wherever in the country. That was my understanding. That's why I didn't find it odd. Ntshamo u ta yisa emahlweni mundzuku la Advocate Nuku a nga ta yisa emahlweni no nyika vumbhoni. Nandzu wo dlaya ehenhla ka varindzi vambirhi va meyara wa masipala wa Madibeng Douglas Maimane wu yisiwe eka wa vumune ku yisa mahlweni na xikombelo xa bail. Thabang Sohole na Michael Makampe a va tlhelele court ya Pitori namuntlha. Lavambirhi va hehliwa hi nandzu wo dlaya socha ra tiko egondzweni ra R80 kusuhi na le lokixini ra Mabopane n'walungu wa Pitori n'hweti leyi nga hela. Va vuriwa ku va sindzise socha ku yimisa movha tanihileswi vona a va famba hi movha ya timbhoni ta maphorisa ta wasi. Socha ri ve ri baleseriwa ri dlawa endzhaku ko yimisa movha. Hambiswiritano Sohole na Makampe va landzula nandzu lowu va hehliwaka ha wona. Vachuchisi va kombisa leswaku va ta kombela court leswaku yi nga va nyiki bail. Kasi matimba namuntlha ka nongonoko wa Ngula Vutivi hi languta eka leswaku ku humele yini hi swiharhi leswi a swi ri ntangeni wa swiharhi wa Giyani. Mangombe Nature Reserve a yi le ka xiyimo xa kahle. Moni vula ku sungula kwale ku sunguleni kwala va nga kombela ndhawu leyi hi va nyika yona a vele ku endleni ka swona leswi nga swi kombela. A ku na ngwenya yikulu a va yi rhandza ngopfu laya kumbe nga ha ri kona na swiharhi bon sweswi ni vulavulaka hi jini ku vona ti-zebra I think 2 years ago
nkarhi n'wana va ti vutisa ku ri swi ngo hume swilo lo susiwa kumbe ni ku a hamba hi swona hi minkarhi yo tala kwalaha fenseni yime kwalaha ku swona a hamba hi teka na swifaniso loko hlangana na swona so a hi tivi ku swilo fa hinkwaswo mara endzhaku loko hi fike laha hi nga chucheka hi take over hi laha swi nga sungula kona ku swi nga ha hlayiseki. Loko hi mavhengeleni swirho swa palamende va endzele muako wa khoto le henhla ya Mpumalanga leyi nga eMbombela va vone mihlolo. Tshama na yena. Malangute mahungu eka SABC kasi ku tlhela languta hungu leri nga rhanga. Murhangeri wa DA John Steenhuisen u tivise leswaku a nge hi mahlweni no rhangela vandla loko nkarhi wa yena wa sweswi ku fika emakumu hi n'hweti wa Dzivamusoko. Steenhuisen u endle xitiviso lexi eka vona eDurban, KwaZulu-Natal. Komiti ya mintirho ya mfumo ya palamende ya vilela hi xiyimo xa muako wa khoto le henhla ya xifundzankulu xa Mpumalanga lowu nga eMbombela. Muako wa khoto wu le ku tirheni kambe a wu na xitifiketi xa occupational health lexi tiyisaka rihanyo na vuhlayiseki bya vanhu loko va ri endzeni ka muako. Xitifiketi xa tsandza ku huma hi ku muako a wu akiwangi kahle. Muako wa pfuta naswona ku hava moya kumbe ku hava ku hunga ka moya wo tenga endzeni ka muako. Komiti ya palamende endzele muako lowu namuntlha naswona va vone mihlolo. Hambi leswi ku nga miako wa xiyimo xa le henhla, muako lowu nga hela hi 2019 hi ntsengo wa 1.1 wa tibiliyoni ta tirhandi wa khoto ya le henhla ya Mpumalanga wu na swiphiqo leswikulu swa xivumbeko na lwangu leri pfutaka, ku nghena na makondlo. Xin'wana xa swiphiqo swo ka swi nga heli swa gezi, tiofisi tin'wana ti pfariwile. Leswi swi khomisa palamende tingana. We've got few days without rain, but it's still leaking, it's dripping, it's destroying everything, destroying document and the furniture on its own. You know, when you get in the furniture, it's an oak, but already it has started to damage. That's what we have been asking even ourselves to say, how come you say it's a state of art and the architect, if there was an architect, did the best thing. This is the best building ever that was ever built, but it has some more and more damages. It's a disappointment. Sina malembe khoto yi ri karhi yi tirha, yi nga ri na xitifiketi xa ntirho. Hi Musumbhunuku vhiki leri, Masipala wa Mbombela wu nyike xitifiketi xa ntirho, kambe lexi nga na swipimelo xa lembe. Actually, we don't have any problem in regards to structural integrity, but we had some challenges that we raised as a municipality that they needed to meet so that we can make sure we can give them a permanent occupational certificate. Munyikeri wa thendara yo akiwa ka muako u khomiwa hi tingana, naswona u lava ku vuyisa mali yin'wana kusuka eka mukondiraka. That they cited in terms of that conditional occupancy certificate was the issue of the access road, which is on the north, on the east, and I think that's what we're already working on as well with the municipality as well. But we are disappointed, and of course we are trying to reconcile in terms with the contractor. Unfortunately, the contractor of this building was Group 5, and Group 5 went to liquidation, so we are at court with them to try to recoup the retention so that at least that money can be used in fixing this building. Komiti yi nyike ndzawulo ya mintirho ya mfumo na switirhisiwa mavhiki yambirhi kutana tipulani ta makungu yo lunghisa muako. Vandla ra EFF va ri va nge karhali ku fikela khoto ya Vumbiwa yi humesa vuavanyisi eka mhaka ya phalaphala. Murhangeri wa vandla Julius Malema u vile na nhlengeto na mahungu etihofisinkulu ta EFF eBramfontein eJoni. Vandla ra EFF a va jiki hi mavonelo ya vona hi ta nandzu wa phalaphala lowu nga yimela xiboho xa khoto ya Vumbiwa. Murhangeri wa vandla ra EFF Julius Malema u ri swi vulerisa ku va se swi tlule lembe khoto yi nga se teka xiboho. Malema u ri xiboho xo tano lexi khumbaka vaakatiko xi fanele ku tekeriwa enhlokweni. This prolonged silence from the apex court therefore undermines public confidence in the judiciary and creates the perception of selective agency when political power is implicated.
Malema u tlhela a va na swisolo swo karhi hikuva xiphemu xo sungula xa khomixini ya madlanga xi ve xi hundla. Khomixini yi nyike President xiviko xo sungula hi siku ra 17 hi N'wendzamhala N'wexemo. We are deeply concerned that the interim report is not being made public and that some implicated persons have not yet been heard in full before the Commission. This raises serious questions about transparency, accountability, and adherence to the law of natural justice. Tano Malema u tlhela kombisa ku vilela hi leswi a swi vulaka ku mbindzumuka ka vulawuri bya palamende. The continued erosion of Parliament's authority, particularly following the Speaker of Parliament, Togo Didiza's refusal to authorize subpoenas for the Brown Mokgotsi and Paul O'Sullivan, despite a formal request by a Parliament's ad hoc committee. Eka ntirho lowu endliwa hi vandla hi mahelo ya vhiki, Malema u ri xa nkoka ngopfu eka vona hi mihlawulo. Vandla ra ha yima hi lero maendlelo ya IEC hi nkarhi wa nhlawulo ya vilerisa endla swilo swin'wana swa khomixini hi vukungundwana swo vela etlhelo ra ANC. There are facts in the IEC. It's not discrepancy. He's talking nonsense. There are facts in the IEC who work for the ANC. Vandla ri xungute ku ya tereka ehandle ka khoto ya vumbiwa ku kondza ku tekiwa xiboho. Khoto ya le henhla ePietermaritzburg, KwaZulu-Natal yi bakanya xikombelo xo endla appeal xa khale ka President Jacob Zuma na khampani le France ya Thales. Zuma na khampani ya Thales ha va lava leswaku va nga tengisiwi mayelana na swihehlo swa vukungundzwana endzhaku ko lova ka timbhoni timbirhi. Va byele khoto leswaku timbhoni ta timbirhi a ku ri ta nkoka ngopfu ku nga leswi ntengo wu nge fambi kahle. Xihlamariso xin'wana xa Thales na Jacob Zuma lava mbirhi va tsandzeke ku khorwisa khoto ya le henhla ya Pietermaritzburg leswaku khoto yin'wana yi ta pfumelela xikombelo xa vona xo yimisa ku tengisiwa mayelana ni nandzu wa vona wa vukungundzwana wa ntwanano wa matlhari. Thales yi vule leswaku a yi nge kumi ku tengisiwa loku faneleke hikuva timbhoni timbirhi ta nkoka khale ka vafambisi va Thales eAfrika-Dzonga Perry Moino na Alan Tettard va lovile. Moavanyisi Chel a nga khorwisiwanga leswaku khoto yin'wana yi ta teka xiboho lexi hambaneke. In my judgment, I found that the court best suited to decide whether the deaths of Messias Maino and Tettard has caused Mr. Zuma and Thales irredeemable or insurmountable trial prejudice is the trial court, whose duty it is to consider the impact of the non-availability of Messias Maino and Tettard in the light of all the evidence presented to court. Moavanyisi Chel ori xipimelo xi tlakusiwile kwalaho ka mpfumelelo wo apila xiboho lexi tekiweke hi khotonkulu kumbe khoto ya appeal n'waxemu. The traversing of any appeal processes and any legal avenues by a person who's accused is something that is within their rights to do. The law allows them to do so. So they can't be faulted or be punished for doing so in the interest of saying you want this matter to simply go on. If you think that you are innocent, then why do you engage in all these things? It's a legal strategy available to the former president and he has a right to do so. But what the court can do is to come back and say, let's make another inquiry. Is it in the interest of justice that you're going to traverse all these things, or should we get on with the matter because there are many other things that are there? Now, in this case, it's going to be quite unique because on the previous occasion, one will have to go back and look where the submissions that were made that made substantial sense, and that would provide exceptional circumstances to the judge to say you must be able to continue. Hi le tlhelo ku avanyisa ka mfumo ku yimisa xikombelo xa Stalingrad swi yisiwe eka Dzivamisoko. Mfumo wu lava leswaku Moavanyisi Chel a teka xiboho xa leswaku nandzu ya emahlweni hambiloko ku ri na swikombelo swin'wana kumbe ku apila hi vusirheleri. Mfumo wu vule leswaku ku hlwela ka nandzu lowu ku ringana 18 wa malembe swi ni ku onha eka xiyenge xa vululami. Muhehliwa hi nandzu wo dlaya Katiso KT Molefe u ta tlhela ekhoto le henhla ya Joni Mundzuku. Molefe u hehliwa ku nga na Michael Pule, Diego Mabitsela na Musa Kekane. Va vuriwa ku va khumbeka eka ku dlawa ka engineer ya le Vaal edzongeni wa Joni Armand Swart. Swart a tirhela khampani yo endla spring swo karhi leswi a swi xavisiwa Transnet hi thendara leyi khumbaka Molefe. Vachuchisi va ri xiphalesa lexi nga dlaya Swart i xin'we lexi nga dlaya Oupa Sefuka loyi a tiveka ra DJ Sambodi eWoodmead hi lembe ra 2022.
Molefe na vaihlokulobye va langute na swihehlo swa milandzu yo dlaya no kumeka na swibalesa na maqulu swi nga ri enawini. Mali ya la kaya randi iye ehansi loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 15 rand 98 cents, pondo i 21 rand 84, euro i 18 rand 88, kasi pula tuku akela na Botswana i 1 rand 15 cent. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,982 a ounce, platinum i $2,271 a ounce, kasi oil and base i $67.64 impongolo. Hi ndlela leyi mahungu lama mkhomelweni ka siku ra namuntlha ya n'wina ta va kona hi siku ra Vuntlhanu vhiki leri. Vito ra mina i Musa Mabona. Riperile. riperile eriso xiyimo xa maxelo xi tshamise ku yini hi ranga hi madyambu ya namuntlha kwala ku timpfula na moya leti nga vaka kona eka madyambu ya namuntlha mpfula 60 chances za timpfula ti nga languteriwa exifundzeninkulu xa le Western Cape ku ya kwele eEastern Cape kasi ku hi languta ePloemfontein ti kona ku ha ri mpfula kasi loko ta xifundzeninkulu xa Limpopo na Gauteng u nga langutela moya lowu nga vaka kona kasi timpfula ti va ka ri tiyisa mahlweni le ka siku ra mundzuku ka xivula xi fanaka ku languteriwa 80 chances za timpfula exifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku katsa na xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kasi ku languta xifundzeninkulu xa Limpopo kona yi ta verika lomu ka 30 wa ti-chances a leswaku swilemukiso swi tshamise ku yini hi languta leswaku loko hi languta mpfula ya tilo ku le xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ya ku le xifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku katsa na xifundzeninkulu xa Western Cape kasi ni le ka siku ra mundzuku kona ku ha ri ni swilemukiso leswi nga kona u languta exifundzeninkulu xa le Northern Cape ku languteriwa hikokwalaho ka ku hisa loku nga kona kasi ku languta xifundzeninkulu xa le Eastern kona nakona ka languteriwe mpfula ya tilo kasi leswaku maxelo ma tshamise ku yini eka swifundzeninkulu hi ranga hi xona xifundzeninkulu xa Gauteng ku languteriwe maxelo mo hisa swinene loko u languta ndhawu ta le Pitori leyi nga ta va ri kwalomu ka 30 u languta Joni yona ta va ri ka 30 kasi loko ta Carletonville yona yona ta va yi tsutsuma kwalomu ka 30 languta xifundzeninkulu xa Limpopo u languta ndhawu ta fana ka Giyani ta le ka Malamulele u ta va karhi ka wisa swinene laha nga ta va famba kwalomu ka ma 31 kasi Musini yona ta va ri ka 3 le Phalale na yona yi ta va yi ri ka xiyimo lexi fanaka u languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga u nga langutela maxelo mo hisa loko u languta Skukuza 35 u languta Malahleni ta va ri ka 30 kasi Mkhondo yona yi ta va yi ri kwalomu ka 33 languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kona u nga langutela maxelo mo hisa nakona Vryheid ta va ri ka 34 kasi languta Durban yona ta va ri ka 32 Kokstad yi ta va yi ri ka 30 languta xifundzeninkulu xa le Eastern kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle swinene laha nga ta va karhi ku na mpfula kambe ku ta va karhi ku hisa loko landza ta fana na Makhanda leyi nga ta va ri ka 32 kasi loko ta Komani yona yi ta va ri ka 30 languta xifundzeninkulu xa le Western kona nakona u nga langutela maxelo mo hisa swinene loko languta ndhawu ta fana na Fredental leyi ta va karhi ku ma 32 Glen Willem na yona yi ta va ri ka 32 languta xifundzeninkulu xa Northern Cape u nga langutela maxelo mo hisa Penton yi ta va ri ka 37 Springbok yona yi ta va ri ka 28 languta xifundzeninkulu xa Free State u nga langutela maxelo mo hisa nakona languta Bethlehem ta va ri ka 32 kasi Welkom yona yi ta va ri ka 35 languta xifundzeninkulu xa Northwest laha nga ta va ku ri ni mpfula laha na laha languta Rustenburg ta va karhi ku hisa hi 34 u languta Mahik na yona ku ta va ku ri xiyimo lexi fanaka Tosca yona yi ta va ri ka 35 kasi languta Vryburg yona yi ta va ri ka 35 laha ku ri maxelo a hi mukhomelwana ka madyambu namuntlha ra perile.